i naravno kakav bi to dolazak bio na Pohorje da se ne snimi jedan dobar video. Ovdje je deo pešačka i biciklistička staza za penjanje do vrha. Naravno van sezone pa uspinjača njihova i ne radi, ali ovdje je tokom sezone ogromna gužva. Veliki broj skijaša dolazi. Kao što možete vidjeti na videu, ovo izgleda prelepo, doduše van sezone je ok, sad je već kraj marta, april, nema snega, ali generalno možete zamisliti ovo pod snegom sa velikim brojem skijaša i velikim brojem staza. Prelepo. Tako da ovdje ima nekoliko staza, lepe su, fine, ali ceo taj kompleks je zamišljen prvenstveno za odmor i za uživanje sa porodicom. Eto, jedan veliki pozdrav sa Mariborskog Pohorja za sve pratioce kanala i ljubitelji ovih videa. Uživajte! U narednog videa moram da priznam da bi se obrukao. Nisam znao koliko ima skijaških staza na Pohorju, ali sada sam pročitao detaljno. Znači, skoro 40 km uređenih staza od 300 i nešto do 1300 metara. To je skoro kao na našem Kopaoniku, našem najvećem skijalištu. Dakle, definitivno je Pohorje pravi pogodak i jedno od većih skijališta koje postoje u Sloveniji i mesto gdje trebate doći ukoliko ste skijaš. Sada sam video ima dosta crvenih i crnih staza, znači to su staze za prave skijaše. Tako da, Mariborsko Pohorje, izvolite doći i posjetiti. Naredne skijaške sezone, to je to. Vidimo se. Ovdje možete vidjeti kako izgleda raspored staza. Baš veliki broj. Tu je neposredno uz početak staza i kod početka uspinjača je hotel Habakuk, jedan od većih i boljih hotela u ovom delu. Svakako je preporuka doći tu. Ranije smo odsedali jednom, ja i sin. Bilo je solidno za planinske hotele. Tako da moja topla preporuka, Mariborsko Pohorje, sljedeće ski sezone, doći posjetiti, uživati, a možete doći i van sezone, lepo je, priroda je čudovita, kako kažu Slovenci. Veliki pozdrav do nekog narednog videa sa Mariborskog Pohorja. Sve potrebne info oko skijališta možete naći na www.visitpohorje.si. Tu ima jedno malo veštačko jezero na Pohorju. Jako lepo, čista priroda. Još jednom veliki pozdrav sa Pohorja.